Ya, atau re. Ya, ulangi. Kepada tim penguji. Re. Sebelum kita melaksanakan yang barai 5 kali, terakhir kiai. Mundur gedang barai 5 kali, terakhir kiai. Cudan atau cudan cuki 5 kali. Mawate gedang barai atau balik gedang barai. Ya, maju. Oi cuki cudan. Mawate gedang barai atau balik gedang barai. Oi cuki jodang atau maju jodang cuki 5 kali. Mawate gedang barai. Maju gerakan yang sama 5 kali, terakhir kiai. Mawate gedang barai. Mai udiuke. Mai udiuke 5 kali, terakhir kiai. Mundur. Mundur udiuke 5 kali, terakhir kiai. Mai ageke 5 kali, terakhir kiai. Mundur gerakan yang sama 5 kali, terakhir kiai. Mai uciuke 5 kali, terakhir kiai. Mundur gerakan yang sama 5 kali, terakhir kiai. Gedang barai di tempat. Mai sutoke 5 kali, terakhir kiai. Yo sutoke, kuda-kudanya berang ke belakang. Okucu dachi. Ya mundur 5 kali. Gedang barai di tempat. Kamari up. Ya. Mai geri cudan 5 kali, terakhir kiai.
Mawate gedang balai kamaite. Ya, maju gerakan yang sama, main Jerry sudah 5 kali terakhir kiai balik gedang balai kamaite kiai.